Şu alыс жолдан келіп отырсаңар сілерге Алла разы болсын. Күйөрмандары жоқ бұл жетім баладай дейді ғой. Біз сілерсіз біз ойын ойнай албайбыз. Біріншіден сілерге Алла разы болсын. Рахмат, қош келсіңер. Шынтып, жегішке жетіп жүререл ардайын. Сіздерге чоң рахмат атайын. Бұяқтан Дейліктен келіптір, Оштан келіптір, бұяқтан Фарғанадан келіп бүрелер, бұяқтан Новосибирден келтат. Шу, Питер. Алла разы болсын бардығына. Assalamu alaikum, hurmatli yurtdoshlar. Xush kelibsizlar. Bugungi o'yin aybay o'zingizlar ko'rganda yaxshi o'tdi. Shu Guyarmanning bo'lganda dag'i toza Guyarman bo'ladi. Sebebi do'stlik komandasida so'z tibey turganda. Ana yerda o'zingizning tartibingizni ko'rsataylik. Turanni suylab, birovni so'yib saqanda to'liq yo'q. Komandani biraz komandaga valayt etem deb keldiler, toza valayt etib ketkiler. Sizlarga o'sha alısdan keldiler, yaqindan keldiler, bardinglarga razıyız. Allah razı olsun. Komandanın atынан, bizning jetekchining atынан. Komandanın şu darajaga alып kelgen jetekchilerге rahmat. Oşalar soğunam, ısıgınam, çıdağın oşul ağalarımız. Endi azı bir at baş öz kıyın özü. 12 at, 12 ola baş kıyın da. 12 olan iş öz, semiyasın bağat bular. Şu için... Çempiyon, karma. Mutluluğumuz sizler için. Birinciden bardыңарды бүгінгі егеменді күніңер мен құттықтайым. Бардыңарға şu Allah'ıman нені өзіме тілесем ошаны қалайым. Алла Тағалам бүгін бұйырып қойған екен, біздің достық командамыз чемпион болды. Ешқашан шалағыла. Емне мысал үшін шалаған ұтылады деп. Ынтымақтағы күшті команда. Алар да күшті даярданышты. Аларға да тән беріш керек. Бұл тарапта Аллахым бізге бұйырған екен, достық командасы чемпион болды. Бұл балдар демгеге, талай байкен демгеге. Балдар қаншадан бері сборда жүреді. Şu gol салған, защита, полузащита. Бұл бірелі адамдық емес, бұл барды команда демгеге. Ошон үшін сіздердің атыңарға чоң кубок. Бұл біздікі емес, бұл сілердікі Гүйармандар. Bizdeki. Жетекшісіне сөз беріп қойдым. Жетекшіге бұтыраға кел. Бұтыра көрелі. Ассаламалейкум, келіңіздер, рахмат сіздерге. Майрамыңыздар менен елімізде тынчылық, аманшылық, тоқшылық болсын. Бүгінгі турнирimiz, бүгінгі мелдешimiz жақсы өтті. Жоғарғы деңгейде өтті. Ынтымақ командасына да игіліктерді, жетішкендіктерді қалайбыз. Тынч өтті, бөдө қырсығы жоқ. Бардыңыздарға, сүреншілерге, қолдағандарға, достарыма, инилеріме, бардыңыздарға терең разылық білдірем. Рахмат. Финалда бізбен ойнаған ынтымақ командасына да чоң рахмат. Алардағы жақсы даярданыстарда күшті команда, аларға да ийгилик. Разычылык биздин колдоп келгениңер. Достук командасынын жигиттерине да чоң разычылык. Таканса ойноп койгонуна. Кубанычтамын. Дальше сүйлөгөнгөндө толкунданып сөз чыкпай атат. Мындай сүйлөшүп отурсак көп. Жана ортого түшүп аткан Арча Тору деген атты алып берген бала ушул. Аты Бакыт. Birinci очередь. Ne desem mına? Kel bергениңер рахмат барыңыздарга. Шунча күндөн бери мага жакшы балайт этип бериңиздер. Жакшы колдоп бердиңиздер. Кубанычты бирге бөлүшөйлү. Рахмат. Har bir oyuncumu sildilen Bundayda bir kaloodan бұл достық команданың негізі жеті областың жігіттер ойнайды да. Ошон үчүн Майрамбек деген биздин нападающийбиз бүгүн 3-чү гол салган бала жакшы билесиңер. Биз Кыргызстан эч качан бөлүнбөйбүз. Бул жети дубандын командасы. Ошон үчүн достук. Кел Майрамбек. Кел. Assalamu alaikum. интернеттен ете көрмей қаласың. Алла разы болсын. Бұл спорт
Күчтүү жеңди Алла таалам буйруп койгон экен бизге. Ошол жеңишке жеттик. Барыңыздарга рахмат ушинтип колдоп бергениңиздерге. Рахмат. Алла разы болсын. Алыс жақындан келдіңер. Алла бұйрық қойған екен, насip қылған екен, şu biz себепкербіз. Бардық Алладан. Мына менің красавчикқа бір сөйлеп қойсын келеді. Sultanчик. Assalomu alaykum musulmon bir tug'anlar. Baringizlar bayramingizlar bilan. O'sha bugungi jeyishimiz Sultanчик bas. Anaka, öküm bas de. Yigitlarine daha bir yol. Jela anaka. Baringizlar Xudoy taolamiz buyurib qo'ygan jeyishni. Janob Xudoyim jeyishni buyurib. Мына защитадан білесіңдер, а? Яшыл ударды қылған анакей деген бала үшін болады. Assalomu alaykum tug'anlar. Bugungi bayramlar bilan sizlarga cho'ng rahmat shu kelib bizni qo'llab qo'shtoq turib berganingizga. Rahmat. На, Қараалтадан білесіңдер, а? Сұлтан деген еміз болады, нападающий. Рахмат биз үчүн келгениңерге. Алла таала бизге буйруп койду. Assalomu alaykum. Dostum görmandары. Nar жақтан келіп достар, бардыңыздар, Алла разы болсын. Мына бүгін бізге жеңішті нәсіп қылған екен. Құдай бір бізді ұтып алдық. Барыңыздарға рахмат. Şu достықты қолдап. Жеңіліп қалғанда да келесіздер, жеңгенде де келесіздер. Бардыңыздарға Алла разы болсын. Рахмат сіздерге. Қияз Ниязов! Қияс! Ол қияз ертесі сүйлемейсіз бе? Найлай, а? Эми 3 жасымдан бері... Ошқа деп бір Жоқ. Бағы, тоқыр. Келер, сөйлеп бар. Кел, бас сөйлеп. Кимдер тап қойған. Бағы, достықты негізі бір 7-8 кіші қаржылап жүрөз. Осылардың бүрөсі мына тоқыр, күні десең, күні, түні десең, түні. Жігіттермен çoğu бар зілі бір біз. Аты тоқтабек, білесіңер. Садағалы ойын өзі. Бұлар шілерден кешіреді. Кел, тоқада сөз берейлі. Эми, не дейсіз? Біріншіден аябай сүйініп атабыз. Şu gol bizge şu dostluk komandasına olma attı da. Kança жылдан beri şu golden suyunip жеңиш менен кетебиz. Şu ынтымақ командасы, şu Sarıözен деген күчтүү командалар бар екен. Ошолордун баары үчүн ушундай зрелищный оюндар болуп, ушундай күйөрмандар болуп атат. Ошол командаларга дагы чоң ийгилик, жеңиштерге жетишсин. Анан биздин мына достук командаларыбызга, жигиттерге чоң рахмат. Ушундай күйөрмандарды дагы жеңилип калсак да айла жок кетет элек да, капа болуп ыйлап, бийлегенибиз ыйлап. Мына жеңип баарыбызга сүйүнүч тартуулашып, ушу жигиттерге чоң рахмат. Анан ушу достук командасын таратпай кармап жүргөн жетекчилерине, МХКга, Алмазга чоң рахмат. Чын-чынына келгенде азыр 12 бала эмес. Мына оштуктар түшүнсөңөр керек, бир атты багыш кыйын. Ушу жетекчилерге чоң рахмат. Дайыма ушу зрительдер ушу достук командасы менен биз менен сүйүнүчүбүздү тең бөлүп жүрө бергиле. Биздин ушу балдарыбызга күч кубат, аман эсен болсун ушинтип дайыма кырсыктан сырткары жеңиш менен кетип жүрөлөр. Всем хочу сказать огромное спасибо этой девушке. Она специально приехала из Новосибирска, чтобы поддержать наш клуб «Достук».
Да, шепот. Что-нибудь скажи. Да, Доступ чемпион. Ай, молодец. Ар бир клубтун өзүнүн багы Тоза, Соза деген жигиттер болот экен. Бирок биздин да бир күйөрбаныбыз бар. Атайын Караколдон келген. Кел красавчик, бас. Ол баягы шул жигитке рахмат. Шунун атасына рахмат. Анан жакшы кабылларын айтып кой, достук командасына. Атайын келиптир, атасын эрситип. Молодец. Бишкек болсо Бишкек барат. Бийликтерге жетсин. Достук командасы көпкө чачырабай жүрсүн. Айт, красавчик гол. Чемпион. Арда. Билесиңер, биздин достук командасында көп жыл бою капитан команда болуп жүргөн Байыш Ниязов деген бар. Бул эмгекте сен да салымың бар, кана? Ederiz. Birinci очередь силерге, күйөрмандарга силерге чоң рахмат. Şu баларга баарына силер туп бердиңер. Şu достук бул эле жол эмес. Дагы 5 жыл чемпион бололу, Омин. Достуктун күйөрмандары негизи Кыргызстандын 7 зубанда бар да. Ошол биздин Бойка келбей кал. Чүдө казанга түшсөң. Анан ушул балага мындай өзгөчө рахмат айткым келет да. Өзүн нарындан болот. Şu narından жүрүp, 10 күндөн бери бизде сборда балдар менен жүрөт да. Атын Бойка деп койгонбуз. Машинада да Бойка деп жазып алган. Өзүчү ушул балага кел бияка турчу. Балдар так барса Бойка. Ушул бала барат. Как достуктун 14-чү оюнчусу болуп жүрөт да, мындайча айткандачы. Анан чын дилүү менен жүргөн ушул инебизге чоң рахмат. Мону карма була да сен салыңдар. Бойка! Баарыңызга рахмат, ассаламу алейкум. Биринчиден достук командасына ийгилигиңиздер кут болсун. Мындай ийгиликтин далайын алып кете бериңиздер. Ошо сиздерди жетектеп келген байкелерге да чоң рахмат. Ошондой эле мен сиздер менен күйөрмандар. Ошо сиздерге да ден соолук, узун өмүр. Ар дайым достук командасы менен жүрө берели. Жеңишиңер кут болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Азыр мындай Бойка. Анан баягы ушул өзү дагы Россия Федерациясынан келип, биздин да бир күйөрманыбыз бар. Балдар менен чоң тренировка кылып, балдарга тренер болуп, физически баарын даярдаган тренер. Чык тренер. Анан ушул атайын ошо Россиядан келип, намыстуу жигиттер деп достук командасынын накты күйөрмандардын бири. Анан спорт залдан чыкпайт өзү. Бу балдарын физ подготовка даярдаган ушул киши. Ону кармагыңыздагы сүйлөй бериңиз. Ана тренер. Не дейбиз? Биринчиден ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Бүгүнкү майрам, бүгүнкү 31-чи эгемендүүлүк биздин багы эң өзүбүздүн мамлекетибиздин түктөлгөн майрамыбыздын бири. Ошолго кошумча болуп бүгүн жалпы элди сүйүндүргөн достук командасы канчалаган элди сүйүндүрүп, канчалаган элдерге жылмайып алып келди. Ошондой эле айтып калат, ар бир жеңиштин артында көптөгөн ийгиликтер жатат, көптөгөн мээнеттер. Адамдар негизи ол нерсени билишпейт. Болгону гана сырттагы картинкасын көрөбүз да. Бул спорттун артында эмгекчилик өтө көп. Ушу балдар менен өзүм бир айдан бери сбордо ушу физический подготовкасына бүт даярдап жардам берип жүрдүм. Бирок көптөгөн мээнеттерди кылышты. Акыркы багы күчтөр калгычакты тренировка кылып, аракет кылып даярданып, ушу элдерди ушундай өзүнүн достук команданын күйөрмандарын жер каратпай аракет кылышып, мээнет кылышып, мына бүгүн силерге жакшы жеңишти жылмайууну тартылады. Ошон үчүн ар дайым ушу достук командасы өчпөсүн, ар дайым достук командасы достукту, биримдикти сактап жүрө берсин. Алга достук. Манас Ниязовмун дейт да. Анан ушул балдарга дагы
Allah'ım ömür versin, densoluk versin. Oşol krasavчик bir yerde turat. Şun ırtayt, hazır, kana, get. Kubak darmat bu. Молодец. Красавчик. Достук чемпион. О, молодец. Екіншісін қой бермейсің қосуны, бас берді. Молодец. Манаспен кеше суретке түштің, а? Бал, бар әрі, молодец. Мен өзім қарауыз адамым, қарауыз. Қаған барыз айтқан бөліну менден емес депші. Барыз бір бөлінбейлі. Бардыңыз бөлінбейлі, біргелікті олайлы. Ырысалды ынтымақ деп отыр, ынтымақтың артынан бұйырса иншалла жеңіске жеттік бөлігін, а? Мен көлге бірінші жолы келдім. Көп көрдіңіз. Ипподромда көрдік. Постоянно ипподромда жеңіліп алып настроение алып кетіп қалдым. Бүгін иншалла настроение мен ошоға еріп кеттім жөніне мындай ташака. Мына как сізге. Ат түзік, а? Молодец. Майрамбек! Майрамбек! Өзіне берген. Өзіне білесің. Майрамбек кел. Бана қаяққа жүреді. Майрамбек өзіне бере, İslam. Жоқ, Майрамбек! Сен алып кет бала. Майрамбек келе. Жүзіңөрді барлар же. Шықла бұл жаққа. Ат жалесің. Ошо бала кенже мен бір сөз айтып коеюнчу. Айтчы. Ошо бала эң кичинекей биздин көрөрман экен ака. Мен ошо бала форманы тотап кетейинчи. Болды да. Forma ciddi. Bana Siyazov en kişideki görmanına özün formasını ver adam. Bayram bana forma verile. Ver baba. Giygiz bana. Çoğunda bende bakça olan. Takazan ortası boş be. Ay krasar. Oldas manas. Des. Rahmat çigitler. Krasar. Allah razı olsun. Seyfek. Allah razı olsun. Ay götür. Hoppa. Ay. Hoppa. Onu görsak bağla onda. Bayramek geldi. Allah'tan sorayız da, pendeden sorayız. Adam şu inim şunca komandaya gelip yardım beri otat, Turav. Atağın beri otat. Anan bizim de bir firmanın pодарокlarımız var. Anan oşonu Ondasına da çok rahmat. Onlara da iyilik. Onlar da güçlü bollar. Anan hazırındaydı. Bize namaz okuyan, namaz kılan bollar көп. Oşun için bir yerde Kerim Hacı degan var. Hacı. Erkili örgüle söz bir. Almaz. Meynet bolgon jerde Allah Taala көрүп турат, Allah кадыр зат. Бул кайтты мейнет. Ошон үчүн айтам мен, дайым алдыда болгула. Бүгүн мына сүйүнүп атасыңар Allah Taala да. Еңіс üstünde жүргіле. Kimni güçlü tutsun. Hayırda yürüsün orada aman жүргіле. Manas, Aybek, ökön nemesin ben. Ökönün kattığı böyle etlerinde. Bugün yün kattık say. Vardı Astana'ya çekemek var. Astana'ya çekemek var. Manas kalktılar. Biz ardayım jolunlar açık bozdum. Güçlü tutsun, ne çemez yok. Güçlü tutsun barlarga. Manas, ömrünüzün bozun. Kolundan güç ketmesin. Nerede barlarga mallar o? Postun öyle kamallarına. Kolunlarga berek versin. Amin. Allahu Akbar. Doğru takkanızlar emir. Rahmat. Konuşmak sen işendin bile бүгүнкү жеңишке жетишкенге кандай сезимдер болгон?
Endi жеңебиз деп айтыш, дайым жеңебиз деп жүрбөдүк эле, алиги өзүң эл элесиң бирөө черлөө дейт го. Эми кичине коркуп жүргөнбүз. Жеңишке аракет кылып даярданып бир ай мурда келип, ошо жеңебиз деп. Достук аракет болгон. Бирок 2 жолу жыгылып калдың, жыгылганда травма албадыңбы деп Анасы Ниязов. Эми биз көнүп калганбыз. жыгылган Ниязовдун жеңишине. Ушул жеңишти көп жыл байкап эстенген Oyun boyunca bugünkü gündөгү андай көз карашыңыз кандай болгон? Жеңишти күттүңүз беле же кандай? Бул оюнда балдар жеңет деп бирок ишенгенмин балдарга. Себеби балдар жакшы сбордо жүрүштү. Анан кийин 12 бала аттарын баары бирдей. Таластагы канча жылдан бери чемпион команда. Эки командадан күчтүү экен. Күчтүү. Анан достук командасы Умат достукта экен. Достукту ал. Иниңиз Манас бир эмес 2 жолу жыгылды. Ошол жыгылган маалда сизде кандай ощущение, сезим болду? Бир тууган иниңиз, памиңиз бир. Жем мындай көргөндөн көрө полиода жүргөн жакшы экен. Мен биринчи жолу мындай карап көрүп, бирок чыда албай зорго эле турдум. Чынын айткандачы. Аран эле зорго турдум. Кирип келип ким келип атты деп. Сизди азыр бүгүнкү күндө канчалаган кыргыз элим оюнга кайра кайтууңузду күтүп атышат? Оюнга кайтайын деген ниет барбы? Качан кайтышыңыз мүмкүн? Мен сентябрда Таласта көчмөндөр болот. Ошого барам, бир сайын. Ал жерде кандай област болуп? Област. Анда келерки Ноорузда достукта оюндар өткөзөт. Буйруса. Ийгилик анда сиздин ден соолук, ишиңизге ийгилик, ушундай балдарды тарбиялап жүрө бериңиз, чоң. Ушул жеңиштин, ийгиликтин эң туу чокусуна жеткен сиздин эмгегиңиз деп билебиз. Сиздин мындай команда капитандыгыңыздын эмгеги менен ушу балдар жеңишке жетип турат. Сизге чоң рахмат. Рахмат силерге. Дагы да көп балдарды тарбиялаңыз, Ден соолук.